Inosenteng demonyo. Hey, hey. Black says. Judy tamo halok og dili na to uyab. Iro jud ning bayhana bisag si kinsaray katsula pa ilagyod nga way nada di makontento og isa. Gusto gud niyang limawa pay labot sa tulo feeling broken ang puta dagan ra ba kay reserba. Sunimal jud ning bayhana mura ra ba gyud kagwapa magtalikod niya kalipa magatubang murag bake kay wala man gyud si ilong. Ako ning corona nasa imo ang virus biskag nanay uyab muchat pagit sa lain. Where to go uni M. Tiksi ng mga ikal nga mga imal niyag madalamis iyang paatik nga mga istorya itsa puwera kang bayhana kaya sa ligra ka sa mama kumakaasta murag si kinsag anak sa adunahan. Uy padaplin ya bayhana ka nagtuo ka o gwapa ka. Judy tamo halok og dili na to uyab. Iro jud ning bayhana bisag si kinsaray katsula pa ilagyod nga way nada di makontento og isa. Gusto gud niyang limawa pay labot sa tulo feeling broken ang puta dagan ra ba kay reserba. Sunimal jud ning bayhana mura ra ba gyud kagwapa magtalikod niya kalipa magatubang murag bake kay wala man gyud si ilong. Nangandoy ning mga bayhana nga makakitag tarong nga ekal niya ang ginuhatag kay pangkriminal. Di na gyud kasaligan ning kasi nga bayhana di pa skwelas ginikanan di pagkaon ug lami di hatag nilang tanan para ikay mapalipay niya ikaw kay magpagutot kay ang sudaan pinirito may pagilo si rakas imong ginikanan ug gitrapos kiliran. Sunimal jud kang bayhana ka.